somthandazo wesabatha ninye sabatha mayibeke kwabangcwele sandulelo sehlabelelo somthandazo wesabatha hlabelelo senkumbuzo ezulwane senkumbuzo okuzila inkumbuzo kaNkulunkulu Sifikile umuzi wemanga ekhaya lemphefumulo. Sizocela ukuthi intayisuthi yonke isuthi ngabe mhlamba kwenzeka ngani yakhohlwa ukufasa inkinobho phezulu ngoba kuyenzeka ngephutha kanti kuumthetho abokwenze njalo inkosi yobabusisa. Amen. Amen. Sesifile kule nkonzo yolusuku namhlanje lesabatha. Sizocela ke labo abazofakaza bafakaze ngokuthi abakubo bathumeni ngalomzi noma amakhosi asezulwini abathumeni ngalomzi. Laba bazofakaza, abantu abazofakaza kuzofakaza abantu abazokhuluma ukuthi abakubo bathini. Umuntu uthi usibanibani kwakwabani endaweni ethile ngaphansi kwenkosi usibanibani abesehlala endabeni. Amen. Abantu bazoba bathathu ngapha eTaisuthi baye bathathu ngapha kujame ngomhlangano into omzentetele bese kuthi umshumayeli nomkhokheli nenkosazana uyaguqa ahlabelele mase kufika umbhobho anqamuke angafisi ukuthi aza aqede ivesi lela belihlabelele mase kufika umbhobho nganqamuke ahlale endabeni. Amen. Awakhulunywa kamanga into engekho mawuzoza ngapha nje yisa ngoba uzokhuluma into oyinikwa abakini leyo abakhulume ngayo ngalomuzi. Ungakhulumi ngokuthi kithi wenze ukuthi ubaba wethu ngifisa ukubuza ukuthi ngoba umkhulu walahleka umkhulu wafela cha lokho ukubuza kwashumayeli awuzukusukumela lokho uzosukuma nje ukuthi batheni abakini ngalomuzi. Amen. Ungakhuluma manga bonke labantu balalela into engekho oyikhulumile wena ulalelisa abantu into engekho. Khuluma iqiniso. Bonke abakwenze njalo inkosi yobabusisa. Amen. Ngekhetha inkosi yasehleli uShembunya Zwezulu. Amen. Lokhu nayo ulungani wakhona lapha endaweni yasemaqhadini. Amen. Nami ivuke namhlanje lephupho ngilele ngiphakathi lomuzi ngizibona ngihamba namadoda amaningi angathi siphuma ngesango siyahamba kodwa angazi kuyaphi kuleyo ndawo. Sengibuya ngihamba ngedwa ngiza ngapha ekhaya lemphefumulo ngale kwendawo ngasemagrawundini angathi lapho ukhona abantu abaningi bangile bathi nayi inkosi. Angathi nami ngaphuthuma ngiza ngapha ngalelo ekhaya lemphefumulo ngizowazisa bonke abantu sinayi inkosi iza ngapha ekhaya lemphefumulo. Ngifika lapha ukhona amadoda axova usimende le ngaphandle axova usimende. Sengithi lawo amadoda ngithi nangu baba qisana usimende nangu baba uyadlula manje. Hayi amadoda angangizwa ngithi nangu baba engangizwa. Abone ngemoto isiqhamuka uma ephapha mawuthi nayi inkosi.
bewusheshe bawubisele eceleni ukushesha inkosi ingene ngaphakathi la ekhala imphefumulo bese ihambe ngenyawo imelapha ngasesangweni baningi abantu abasemva kwakhe bese kuba nomfana omncane ethi yomfana namaphepha laphansi kusho amaphepha phansi athi gcwala amaphepha nje maningi la egcekeni maningi lamaphepha ngcolile ithi amaphepha la hayi ubala lo mncane angamnaki hayi izigqoshelelo inkosi izithathele lamaphepha hayi ingene ngaleni ngifuna ngathi ngisendlini ngasekadrum endlini amaphoyisa isikhuluma nami ngingibiza ithoza la amaphepha laphansi kusho awona amaphepha maningi kanjani athi angithi omile ebikhuluma ingizwanga ngiyacela inkosi nale imindeni akithi nabi khona imindeni akithi engcolile ecela ushemba ayikhumbule ayiqoqe phansi lomuza engcwele amen amen ekethi inkosi ekule sikhuluma ngazo intazizwe wonke ta insizwa kaGodi enkulu madoda funa abantu abakhulumela phezulu hayi umuntu okhulumela phansi wonke ta insizwa kaGodi enkulu phansi kwesigodi senkosi yakwaFako Nazareta novalo kodwa kudala idlala intombi zoyifaza ngalomzi wasekhaya emphefumulo akamisizi phela uthe ngumuntu othanda ukumamela intshumayelo zalapha ekhaya ku-YouTube uthe ngelinye ilanga ndiyimamele lentshumayelo ebusuku lonyaka ophelileyo othenda imelele kuthoko ukhona le ndawo umshumayelo lokuyiphindaphinda ethi insizwa yakwaZuze yabona ingane kulo mzi wakhona namandiya ngathi le nto ebuthongweni lele mayisithi izinto ezingane manje ziphuma wakhona umama oqhamukayo ngapha ovela ngapha umbozi ufanele inansuka lo mama semdala weza lo mama vela sango lingane kwakhona ingane eziningi abantwana baphuma ngathi baphuma endlwaneni yemalasi baphuma begijima bengena lapha ekhaya lemphefumulo wathi lo mama yamva umshumayeli uthini ngathi yamva ukuthi umshumayeli wathi uthini Kaleza zithi umshumayeli khona ingane kanjani ichaza ngendlela ayibeka ngayo wathi wathi umama utsho kuni-ke inamadoda enza into ethile walitsho igama nanganingi yakhawuleza ingqondo yami yathi inoba ligama lasezulwini ngathi uchaza ukuthini mama mawusithi wathi litsho lokwenziwa ngamadoda adubula phezulu asebenzisa amakhondomu yilezo ngane ziyahlupheka wathi nakuwe seziphelile ingane zakho lo makoti naye akazuzithola ingane wathi lo mama phuthuma ekhaya lemphefumulo niyonikela imbuzi okanye ibhokwe yabantwana ukuze akwazi umakoti ukuthola ingane sabe sesikhona isizwe siphuphumile umakoti ekhaya saphuthuma nangayitholele ekhaya uba yeyivuka nesibonakaliso ngaxoxa ze nomakoti ayiduleke siphile ekhaya lemphefumulo lo msebenzi asesiwuqalile masiqhubekeni nawo seza nyanisazama imbuzi yabantwana ngaleyo gezizangoma nenyanga nabathakala masifika lapha ngalezo mbuzi masiphumela siyehleli sidibana nenhlanzi kuhleli athi unhlanzi mntakamkhulu sembanikhumbule phela ingane ndizibona la kumina ezisemoyeni ezaphuphumayo ezasendulo ezabazali benu usembe ngicela zidilize ezo ngane bese beyabeletha umakoti azifumane ingane ngathi unhlanzi bephi kube ngibone isibonakaliso masingena ngaphakathi abashumayeli abasebenza nomshumayeli uDlovu umakoti bayothenga intambo wathi umshumayeli uphi umkhwenyana wathi ungane ngemuva wathi thenga intambo yakho wedwa wathi thenga umkhwenyana ukuze sisu singaphinde siphuphume nifake nifuye nifake umkhwenyana emveni koko inyanga masezisibhozo ungayikhipha ngeintambo isisu sihleli kuwe yani masifike ekhaya umakoti wabanga kodwa zithenga zinhlanu inyanga amanazareta kwesithandathu saphuphume isisu naba nomsindo ngathi unyaza besefoundation lonyanga athi sikwenzile bese bafanele kuzosisiza yobika ngokunkosi yenyazi wezulu bakanti shembe liphutha lethu liphi ithe ngisaphuma etempeleni efoundation yomhlangano ngoMashi eHarding bangiphuma etempeleni ngidibana noNhlanzi futhi abese ngiphethe uNhlanzi wehlalisudu wathi sesokushaya wena sikhathele uwe ithanda uNhlanzi lejeni athi wena mawunikele ekhaya lemphefumulo unikele abangini kuphela banikele abakuloma wakho kanti ithile siphethe impilo yakho yabakuloma wakho abaphethe impilo itha inhlanzi impilo yakuloma ayihlangahlangene athi inhlanzi yoluswa nguwe mayihlangahlangene
ita odiyeke inhlanzi sawunikele enkosini hayi ndidlule nyami kandibuya futhi ndisokubeka edokodweni isefa aphinda andibise inhlanzi aphinda asho into eyodwa hayi ledlula ngayo enkosini umhlolo ufike wenzeka mangibika onyazini unyazi livela ngasikhipha isibusiso yase ibuya ingqondo yami sele ngiphendule lishelo ngenhlanzi ndabuye ndabika okuye ngishelo bese ejike ngibheka wanikeza isibusiso manje uManazaretha selapha ngizophethe impahla zonikelela abakuloma umchosini emangcwangule nabakwabeko nabo bonke ushembe siyacela abaqoqe ngale bhokwe enze umsebenzi wakho othandwa nguwe Nkosi kusemuzweni. Ngiyayithetha inkosi yaZulu. Inhlansi yasemapondweni uTabankulu phansi kwentaba esiphethwe inkosi yaseMaxhofeni. Kuleli sonto libone ilele kulaliseni inikezwa ifoni iB360 liyayiphatha isipho. Uma nikezwe le foni senthatha le foni kuthiwa ucingo lwakho sila ngaphakathi ekhaya lomphefumulo. Singathi siyasebenza lensizwe enhlayisuthi ekhona kaJehova. Uthi lo muntu uyabona wena mvuzo ayikho into elufisela yona emhlabeni. Akukho ngisho encinane into ebelubonela yona. Uthi ngisho ukuphila kwakho impilo yakho uqobo. Belufisela uba ufe uyofela ejele ungayitholi impilo yokuphila emhlabeni. Sengiyabuza-ke mina ngithi awu wena ngoba ngibani na? Ngoba uyakhala nokhala. Uthi mina ndingumfowenu lo ozalwa naye. Umfowethu ngaze ngambona yaloko ngibona ngeliba lomntwana lisesihlahleni empandeni. Dithi na awu ndoda usho kanjani na ngoba kwamna ndisejele ngoba uManazaretha ungaphakathi ejele ukuphila ngomthetho lana ngomthetho ngoba ngomthetho. Uthi akukho ebengifisela kona mina empilweni yakho. Zonke izinto ezivalekile zisenziwa yini zivalwe ndimi. Bengatholi konke lomsebenzi okunzima kulikhulu. Usethi-ke yena ndithi mina awu wena uphi kanti? Uthi hayi uswela namhlanje. Okuyinkomo zephakethe ngeke uphinde uswele. Ngiyabona-ke ngibona sengihamba ngaphandle iy'nsizwa ezijapha imalasi, mejapha imalasi ziphenduke amankonyane. Uma ziphenduke amankonyane ibe imalasi ize ngakimi iphinde ngibheke ngithi shona lena nabe abanye bashele kwelacala. Uma ifika ibe seyidla inkonyane idle ngaphakathi kube sekusala isikhumba sineyimbobo. Ngiyacela Jehova nyaZulu uba umfowethu angenile. Mfowethu lulama ngiyakucelela lucela ithethelelo. Ngicela konke ababoshiwe abakhona abangethe konoboleko soyinazi khona kwaphanda ushembe bakhumbule. Inkosi useluzwini. Ekameni uNyazesu. Bangcwele ngizoqale ngibonge nje ngengathi mangethe igama lami ngunguzodwa kodwa isibongo angisazi ngoba ngibangwa yindini. Abasekhaya bangibanga abakulatha abakumntungu abayangibanga abakuboka gogo ozalumanga. Abakoma malume kakhe futhi babuka malume kakhokhokazi bayangibanga futhi bathi ngwakhona. Ngizocela ukucela impethelelo bengethi isimayo la ngisabathe iphelile shuthi ngakhohlwa ukuthi ngilethe izitsha. Sekufika isalwazi nekhehla sebethi mntanami sibonile isimayo sakho kodwa uthi sidlelaphi. Ngathi uma ngibuza ngathi usho kanjani bese wabuza ukuthi lapha ekhaya umphefumulo abadli uma kukuthi umndeni ilunga lomndeni alilethanga izitsha. Kumele manilethi isimayo nezitsha futhi zibe khona. Ngicela ukuthi ngicela impethelelo lokubona ngibathengeleke bacela ukuthi ngibathengele inemeni. Ngithengile izitsha ezivalayo zenemeni bathi ngibathengele izitsha zenemeni futhi zokugeza ngoba bona bakwazi ukugeza. Baye bahlale balinde imindeni mayidla bese bekoyiwasha izitsha bafike ukudla sekuphelile. Ngicela-ke impethelelo kodwa ngikhohlwe ukuthi ngiphathe inkezo. Ngiyiboni ngizobe ngiyithengele bese ngiyayiletha.
Mese ke ngiyacela ukuthi ngizocelela impethelelo uma kakhokhokazi kanye nelinye ikhehla la kukhumalo uNtungu. Ngizoqala ke ngoma kakhokhokazi usho ukuthi waba necala wayethandana nomlungu. Manje baze wathola abantwana. Umlungu ke walobola abakubo ke bakonzimande lesi salukwazi sumageza hlala izimande. Sasikade simatha naye kumlungu balobolana sebethi bashada isinto sabachitha. Kodwa abakubo bazamkela amalobolo. Manje mase behambile ngale kwethuna angazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi lo muntu umshado wesibili umgano wesibili wakoMzobe ingane zase sezibizwa khona koMzobe kodwa bekwamakhaladi. Ngizocela kuShembe ukuthi abathethelele lelo cala ngicela Nkosi yomusa icala lingathetheleki bengicela Nkosi amakhosi ushaya iphozise leso senzo sabo sehlele nakuthina akulungi lutho. Mase ngiyacela phinde ngicelela impethelelo leli khehla elalikade nekhanda iqinile elakoNtungwa liyaphila ngesizulwane sikaba omkhulu imihla yakhe uBombela laphambana kakhulu naye wayitshena leli khehla laphamba lemanzini lohlala insuku ezishumi lihlale nenyonga likhothamele lenyonga elenze konke inyoka mesilenzela yonke into elifunwa leli khehla. Manje leli khehla lalinesikhwama esimbi sokuthakatha. Leli khehla sahamba isikhwama saso sasafika gogozaluma. Manje sesikumalume. Ngiyacela Nkosi amakhosi ukhulumele leli khehla mase liyasithula lesisikhwama liye kwindaba yokuthakatha. Uyangiqeda umalume. Uxolo dadewethu. Amen. Bana nisolela phela impahla umphefumulo. Ushemba bethule lezo sikhwama aze athule nabangaphambi kwabo. Amen. Hlangana namalungu omndeni uthola umphefumulo. Kuba ukuthi amandla khona. Isinkomo amasondo yadingeka umuntu onjalo. Amen. Manje ngekho senosebenzisa inkomo leimbuzi. Amen. Iqhutshwe isenkulunkulu. Amen baba. Ngicela ukubuza ke baba ngoba umndeni ehlangula ngendaba yesikhalo umphefumulo ngingakwenzani kungeke? Uqale la uhlala khona uhlala khona. Ngihlala eMlazi ngihlala nomalume. Manje umalume ngathi uma ngimbikela ngendaba yekhalo umphefumulo. Yena lo onesandla esibonile. Yena baba usiyangiqeda kakhulu manje Kulungile wena mawubike ekhaya ubikela uNkulunkulu uza ethempeleni unayi igumbi lakho la ubika khona. ngayakhinja abantu abadala ngivele ngene kuyona ugoqa. Umalume uhlala uyangena naye. Cha kankini. Kulungileke uthandaze lapho. Ukutshela lona lelo khehla uthi abangizwa. Amen. Ngicela ukuthi ke ungivumele amandla mawungipha ngihambe ngokuthethela lo cala. Ubikele lona. Amen baba. Uyezwa? Amen baba. Nkosi Phusisi. Amen baba. Ikhetha Nkosi. Ngabe phakamela uShembe unyazo wezolo amen. Lokhu qepha ngabangcwele unokwazi wamajozi enkandla isuka phansi kwenkosi uShezi. Ngangumntwana kothunywa umkhulu ukuthi abangitshela abantwana babo ukuthi bo bacela impethelelo ekhaya lomphefumulo esikakhulukazi umkhulu ozala umama ngoba wayethunyiwe ukuthi akhole kaShembe akholele abangasekho ayobacela impethelelo angakwenza ke lokhu umkhulu. Siphethe inkomo yakhe kumxolisela ke emndenini ukuthi akalenzanga kahle ethunyiwe. Bese siphatha neinkomo nomalume ezinhlanu zokuthethelela imndeni njengoba bayishilo ukuthi sicela ukuthethelela amacala ekhaya lomphefumulo. Ngicela uShembe. Ubaba malume baba. Bakhona. Bongadedelanga ngani bona bayikhulumela. Angazanga ke baba. Mabekhona umalume kufanele bakhulume bona phela bazihloba ngithi bona abashisa impela. Yebo. Ya. Bobacela manje noma bengenalwazi. Angikhulumi njalo nodadewethu ngikhuluma nathi sonke. Amen. Uma kuwena ubujunyiwe ukuthi hamba udlulisa ikhambi lokuphilisa imphefumulo abazali bakho. Mbona imboko phela. Uma kuwena ubujunyiwe nobani ubejunyiwe mawufika lethule emndenini umndeni wakwemukela wena usubuyela ngemuva ukaphathisa inkulumo.
ukuthi abenze kanje badlulise kanje bekufanele ukubatshela ukuthi omalume mayivela ithuba liphose likhuluma ukuze bezoyise emkhulu baba ngoba yiwona madodana abekwe emhlabeni ukuthi akabe umkhulumeli wenu nemphilayo. Omalume bakho emini malivela ithuba basukume phela bakhulume nabo. Inkosi ibusise. Ngekhethi inkosi enkulu yasebuhleni unyazi lwezulu. Amen. Lo okhulumayo ubusisiwe wakavilakazi ey'ntabeni zasedududu phansi kwenkosi uMqadi. Safika la 2022 silethe iy'nkululeko zasekhaya kavilakazi. Ngeza 2024 ngazosebenza nekhaya lomphefumulo. Kwathi sengisekhaya ngazibona ngile ekhaya lomphefumulo engathi kuthiwa angilungise izindlu ezinjengalezi lapha eKapa khona abantu abezayo. Ngababona bangena abantu besilisa abaningi ababefana abantwana ababancane nabadala. Kodwa umuntu engimaziyo ngambonayo ubaba wami oshona ngo-2004 into ayisho kumina wathi inkosi ibusise. Ngaphinde ngabona ubaba unyazi lwezulu engena namabhasi egcwele abantu. Kwase kukhuluma izwi wathi khona ongene nezinye lapha ebhasini angihambe ngiyomkhipha. Ngiyamcelela intethelelo kwa uShembe amkhiphe lelo zinyo. Ngonyaka odlule ngithola itoho ngithengile iphalethi. Ngathi sengifike ekhaya ngathi mangilele ngazibona ngathi ngihambe endaweni enotshani kugcwele idumbu ngihamba phezulu kwazo zilele zigcwele udaka. Mangihamba angikwazi ukuhamba ngihamba phezulu kwazo nami ngihamba ngesisi ngiphuthuma enye indawo yayingaphambili inomgodi engathi kulomgodi khona ubaba mkhulu phakathi. Mase kukhuluma izwi lithi umuntu ophilayo akangeni la phakathi. Into engangiyiphethe ngiphethe into eyibhodi angisazi ebhala uthini. Kwase kuqhamuka ubaba uMshumayeli uMajiya ngasengayinikeza yena wangena naye kulomgodi. Ngiyacela uShembe ayikhumbule lozo zidumbu azakhe kabusha namhlanje ayifake ekhaya lomphefumulo ngokubhuqa kwami. Into engilethe kakhulu namhlanje la ekhaya lomphefumulo ngo-2017 kwathi ngiyithwele ngahamba nomamncane wami dadabo kama khona umuntu ayakuyena. Lo mama wasitha ayisho kumina wathi ave uzobeletha kanzima ngibona amakhehla abangayo. Ngathi mangifika ekhaya ngamxoxela uma kwasathi umana kunokhokho ekhaya ababili ukhokho uMaziyane nomfowabo uGwejane. Kwathi uMaziyane wegane uMashozi intombi yasebukhosini. Kwathi mangabe sedlule emhlabeni ubaba ukhokho uGwejane wasengena uMashozi ngendlela engesiyona. Kwamzalisa intombazane nomfana. Lo mfana kwaba umkhulu wami ozala ubaba. Manje sebeyabanga phezulu kwempilo zethu bathi bobabili siyingane zakhe. Kuse ngikuzongenisa umdedele kulonyaka nginabawele lo mfana liyagula. Ngike ngilise kubaba cathi kubaba sengifike kwaze kwayikahlanu ubaba afika athule angibuke mesethi inkosi ibusise. Uxolo. Ngo-2017 wathola umntwana. Yebo baba. Ngo-2021 uthola umntwana. Cha, bamawela ba-2017. Oh, aba-2017. Yebo. Oh. Yebo mangiyana lo mfana wena ongaphilile kulungile kezwakala. Lokukhuluma oqale ngako othi ubonethwa akizindlu lesikhathi nilethe impahla yokuzocelela imphefumulo ukuphumula uNkulunkulu wasebuhleni la ekhaya lomphefumulo wawahamba nobani. Sasaba nomfowethu sumndeni isisu sikama. Nangababikelanga yina ukuthi umndeni wakomalume wakho lo ukhuluma ngawo. Cha wasekhaya kababa kavilakazi. Wayesimile nomnyoko noyihlo. Yebo babesimile. Nangabatshela yena bozalo bakavilakazi. Ngolwazi sasingakazi kahle kodwa ngithathela nje phezulu na. Yebo sathathela phezulu. Kufanele uphinde ubabikele. So wababikela ngoba uthi nafika ngoba 2021 2022. Sonke lesikhathi angaze ngibabikele. Cha emva kwalokho sezwa baba kuthiwa sebefikile nabo abanye bomndeni lalela-ke buyela kubona-ke ufike ubathulele ukuthi ekhaya lomphefumulo bayanicela ukuthi nize ukuze bazochazelwa ngokwakhiwa kwezindlu ezizokwazi ukumukela imindeni uNkulunkulu eseyikhulula
Amen. Wena usulekelela ngamandla onawo bayakwazi bona bakuthumile kodwa ubadedele bahambe ngaphambi kwakho uma bevumelana nawe abozalo uyezwa ntombi. Amen. Lo enikushoyo kakhokho wenu hlangana futhi nomndeni ngoba awuthinti wena wedwa lo mkhulu uzala obaba bakho kwase kuphuma ngamagatsha kufanele nibalamule ngoba nithi lo umkhokho wangena ngesinxele umka lokhokho omunye kufanele nibalamule ngempahla bese nimbikela ke lo niligcina isiko lokuthi ke sembalamlile bese nithi ke siyakwethulela. Amen. Inkosi ibusise. Amen. Kodwa ke kwabanye abezwayo isimo esinjenganalesi niyabalamula ngoba phela thina njengoba sikhuluma emhlophe lengubo emhlophe esigqokile ifana neduko lokumisa impi iduko elimhlophe. Amen. Sigqoke thina iduko elimhlophe lasezulwini lokulamla impi impelwayo ile njengana ekhulunywa lemntwana. Nempi izolalulwa yithi ukulamla kanjani ukuthi isebenzise unyazi. Ukusheba bathatha babeke esigcawini ukuze ukwazi uqulwa lamacala. Ngicela ukuma la uma uNkulunkulu engipha ithuba lokuthi lokukhuluma sikudlulisi sokudlulisa. Amen. Ngavimbezela abantu abathunyiwe. Ngonyaka odlule ngithe ngizosebenza la ekhaya emphefumulo kwafika ukukhulu wami ozala ubaba uMamdadane. Ufika kumfowethu uthi unamacala emndenini akangenanga emndenini. Into ayisho ukuthi baze bayenza inkinga abantu ababulalisa usindele emndenini eshubaba wami. Ngaphinde ngazibona ngathi ngila ekhaya emphefumulo ngiyasebenza ngaphandle uqhamuka omunye umama athi yazi ukukhulu wakho sefike kwaze kwayikathathu uthi unamacala emndenini. Elesithathu ngambona esekhaya elikhulu ekaRawondi. Kwenye indlu kukhona abantu bakavilakazi, kwenye indlu kukhona abantu bakwaNdlovu. Ngathi mangivuka ngibuza uma wathi uma wakwagana kaNdlovu wathola umntwana. Kwathi sekushone umkhwenyana wakhe wagana kavilakazi elinye ikhaya. Lathi mashona wasegana umkhulu wami ozala ubaba khona emndenini. Amen. Nkosi ibuseni kuzwi. Ngiyakhetha unyazi lezulu. Nginomphumela wamgobhoze entabeni zasemthandeni ezibandleni. Ngihlala kaSinko sinyakangcobo eMaqadini. Ngithi nyokhokhokazi uthi uMashozi ogcina lokhu manje. Uthi uMashozi lokhukazi wangithuma wathi mntanami wayeganele emndenini wakaKhanyini. Uthi uMashozi lokhokhokazi uthi mntanami mina ngahamba ngiyogana kulomuzi. Mangigana kulomuzi ngifika ngenza imkhuba. Ngafike ngathakatha washo kanjani. Uthi ngafike ngathakatha ukuthi mina uwena ngizula lesishaka lolunye. Uthi ngafika ngathakatha nganginendlu yami engahlali umuntu. Ngifike emzini wathi mntanami ufuna ungilalise kahle. Nganginendlu yami ngiganile ngafika ngaba nendlu yami. Nganginemfene ngangiyifuyile kulendlu. Futhi mina nganginomamlamba. Okunye futhi mntanami ngangibekela omakoti ukuthi beke bese bephuphumule ingane. Bese ngithatha ngathi ngiyabasiza kanti ngiyazi ukuthi ngokwenzani. Manje sengiboshwe iminyaka engamakhulu awu7. Ngisesigodini sosizi. Ngicela mntanami ungicelele into ethelele uNkulunkulu wasezulwini unyazi lezulu. Uphinde ungicelele into ethelele emndenini wakaKhanyini. Ngiphinde eManazaretha. Ngithunywa umkhulu ozala umama. Uthi mntanami mzukulu ngicela ungicelele into ethelele emndenini wakaKhanyini. Mina nguKhanyini umkhulu ke lo ozala umama. Uthi mina angikwazanga ukondla. Ngabhunguka kumandlanga ugogo wakho uMazibane. Nezingane angizondlanga. uMazibane wazi waphuma wayosebenza. Kwathiwa mina ngiyindoda ngalutho uthi bangiphimisela ngamanzi.
bathi kahle uba indoda emhlabeni bengithembile ukuthi ngizokwazi ukuvusa umuzi la nguvusi uthi mntanami ngiyacela untethelele emndenini yonke ungele ekhaleni phefumula ungele endleleni yonke akakhanya ukuthi ngicela intethelele ngoba ngizange ukwenza ngiyandinda nginandawo ngiyaxoshwa emndenini umndeni uyangixosha futhi engakwenza esathi kushona umfowethu ngangena unkosikazi kaMfowethu ngazange ngimtshele unkosikazi wami Masibani yena kulibeka ngendaba usho ngiyasabulisho legama lishona uthi ngangakwazi ukuthi ngimtshele unkosikazi uMazibani indeni yangibopha uthi awukwazi uzongena umkazi wempela ungamtshela ngonkosikazi wakho ubona unkosikazi wakho sekhona ingena njengalazi uphinde mntanami ungicela into ethena kuma wakho uma wakho eyogana ngazika zonke inkomo ngafika sengivungile ngiphuma ngale ngaya ekini kaMgobhozi ngafika ngayithatha zonke inkomo ithi indeni ingane mayigana isiligane lonke umndeni wazi kanjani uthatha inkomo uma sewushada uma usaqala phansi yobamba amatoka isethi inkomo imbuzi yokukhipha umayi yazi laphuma kanjeni kagogo kama swalo mbuzi ufuneka ibuye ngoba akwazi ukuthi abakanjeni bengadlanga lutho ngoba akuyona ingane yakhe ingane yakhanye bese izokhishwa abakanjeni bantu bacela leyo mbuzi ibuye mana sese okugcina ingane angazi maNazaretha iyakhuluma lengane kimi ithi siswami mina umama akazaza angithande ngazalwa mina uma wangibulala wangibeka esidulini ngasekhaya yonke lo mndeni maNazaretha yakomalume kaKhanyini lo tato boma wakaKhanyini wakuboka mama uthi ngayigqiba lengane esidulini lengane isikhale iminyaka ngeminyaka iyakhala la esidulini wayigqiba ehlangene noma umdala wakhe uMabhengu udade konina bayigqiba lengane manje iyakhala lengane ithi uma ngisoze ngamxolele empilweni yami wathi siswami ngeke nje ngixolele uma ngoba kanalo uthando lami akazange azangithande ngicela ungiyeleke ekhaleni phefumula ungicela ulwazi lezulu ukuthi lize liyongithatha phinde liyongibeka ekhaleni phefumulo Nkosi lo khulumayo umfana kaSithole ingabenza kanongoma esigodini sakaMemembe inkosini yakhe leBhusulu ndiye ngafika la ekhaya umphefumulo emavikini edlule ngabika la phambili ukuthi ngibone isibonakaliso ngime lapha ngemuva ngikhuluma nomshumayeli Majiya ethi umshumayeli Majiya phuthuma mfana ubuyele komalume ngoSithole ubheke khona ikhehla elizayo eliza ngezikhwama ezimbi ngakhuluma ngithi isibonakaliso ngisho ukuthi sengayiletha imbuzi yogeza izinyanga nezangoma nabathathu nabakhulunkulu angiqhubeke ngisebenze la ekhaya kuthi kudlule amaviki edlule kuthe sengibona ngibona semfuleni omkhulu ngiqhamukela bona mangifika phakathi nendawo ngifika ukhokho uSithole kungathi khona into ayidonsayo mase eyiyeka mase yangibuka ethi oSithole selengezekile kodwa inkinga ikhona manje yilo mbongo esingabazi ukuthi iqhamukaphi uqhubeka kanjalo ke ngibona ukuthi asiphuthume ehlanganise nabozalo nabokumthini ukuthi silethe lepahla ezoyiletha la ekhaya umphefumulo ezocela ukuthi uShembe asitholele leyo mbande leyo kuthe sengilele ngolesine ebusuku ngibona ngisekhaya e-dining room kukhona amaphehla inqwaba sengaphandle komzimba wami ngiguqile ngoba ngiguqile kunezilonyazi lezulu elikhulumayo lokho elibuza lithi lezi ikhwama eziphambi kwalomfana ezabani kusuke ikhehla nawani lidle emzimbeni ifike likhulume athi lamakhehla lithi lekhehla lokuqala lithi mina ngizazi ezikhwama kuba yezami kube zayisuka mina bengizovuma ukuthi ngibeke phansi liphume engenelini lisho kufanayo kuzobe khona ikhehla liphezile lapha nabo lingene mina emzimbeni mase liyakhuluma lithi liyavuma ilo nezalo lezikhwama lezi mase lithi izwi lezikhwama seyihlupe kakhulu ngoba lokho esasuka nazo isizwe sakaSithole nasakaMthembu sasuka nalezikhwama isisaka Israel namanje izona lezi zihluphayo yikho umnikazi bengabonakala ngoba sidala kakhulu ngiyacela ukuthi uShembe unyazi bezulu lamakhehla wamngele la ekhaya umphefumulo athule lethito lezi amen base ngena edabeni laMnguni nesizwe sonke saseMzantsi Afrika kuthe emavini adlule ngibona esibonakalisweni inkaba zaseBhotazili mase liyakhuluma izwi lithi lelizwe
njengamanje lapha endabeni zakho ezasebotazini uhlangana amakhehla awu4 amane amagama awo ngiyakhumbula kodwa lokugcina engamkhumbuli bangithethelele obaba omkhulu bami ngokubabiza ngamagama ngizosho ngokulandelana kwabo bewuqala ophambili okade bahola bekukhoyi ozala isizwe samakhoyikhoyi kulandele uMnguni mase kulandela inkosi uThabethe mase lo wesifona ngamkhumbula ukuthi ubani mase lithi izwi ngoba behlangene lapha phezulu njengamanje bakhuluma udaba lokubuyisa izwe libuyele kuthina sisizwe esithunzi amen Luthe emva kwalokho ngibona isifunakaliso shembe yazizulu umsebenzi osenza la ekhaya umphefumulo usuvuse impi komubi uselanda impi yakhe phesheya ngibona umongameli waseMelika upheka yona lempi ngokuthi umba amathambo enkosi uJesu ngiyacela shembe yazizulu konke lokho abahlelayo ngoba sebeqalile befuna ukuvula izwi labo bembiza nje lo mongameli ubahlelele lelizwe inkosi amakhosi ngicela ukuthi uchithe lokho amen ngicela inkosi shembe yazizulu ukuthi lo msebenzi esowenza kusasa ukuletha iphalethe esikhunguni wayeselile ukuthi ucela ukuhlangana nozalo ukuthi axhumanise ngozalo ngalo ngicela ukuthi asilethele amakhosi asedukulu ngoba ngibonile ibutho lakaZulu ligijima ngathi ngiyalibiza sagcina silwa nalo lathi ngeke lilalele mina lona lilalela uZulu kuphela bengicela ukuthi Nguni mase siwenzile lo msebenzi kusasa unqoqelela amabutho nalamakhosi azongena la ekhaya lomphefumulo ngoba manje agijimizwe lonke ahambelwe inkosi kusise lonke elizweni amen igama nguphinki kamaphumula indawo inkosi yakhona uNtuli ngizocela ngokuqala ngihlambulukele ikhehla elavela lathi liyinkosi elakangami langikhulele khona lithi leli khehla ngifika la ekhaya ngiqale nganikela kwavela imindeni yakaHlongwana komalume ngase nginaka yona kakhulu ngangabanikelela labangikhulisile lithi leli khehla kufikizwe lithi inkosi yakangami izokubamba sengiyabuza mina ukuthi izongibambelani emva kalokho laselavela leli khehla la ngisikaza ngostiki lathi leli khehla mina ngiyinkosi yakangami lithi leli khehla ngasala mina enhlangakazi kade ubaba uNyazi lezulu ethatha bonke abantu bayise eKhenani eshintsha intaba mina ngasala ngemuva kodwa lichazanga ukuthi lasalelani noma mhlawumbe ukuthi umhlangano wehliswa ngani akuchazanga ngase nginikela mina ngathi ngiyacela Nkosi yamakhosi ulilande ulise ebuhleni kwabanye lase labuyizwi lathi bengafanele ukuthi ubaba kalise ebuhleni ngoba ligeziwe cela Inkosi yamakhosi uNyazi lezulu ukuthi alithathe azolifaka lapha ekhaya emphefumulo khona lizoya ebuhleni seligeziwe ngizodlulela phambili ngike ngakhuluma ngale ndaba ngesikhumbuzo kwase kwavela ukuthi kufanele ngiyikhulume kuyisabatha ngomhla ka6 kuSeptember ngonyaka odlule ngaqala nganikela ngo2022 ngakhipha u1.9 ngangiqala ukunikela la ekhaya ngemali ethe xaxa ngaloko busuku bangalelo langa kufika Inkosi yamakhosi uNyazi lezulu uthi khona ikhehla lakini engafuni ukuphuma esigodini sosizi kwase kwavela eminye imindeni inkosi yasiqoqile ngalelo langa owayekhona weqoqa leyo mndeni wathi khona amakhehla amathathu khona abantu abathathu abangatholakala ngachazanga usibanjani wayesesethi ubona laba bantu bebangaka babantu abangaqokile bonke behamba nqunu abesilisa nabesifazane wathi laba bantu njengoba ubabona bengaqokile walibiza ngendlela ejwayelekile esho umuntu onondini wathi kunomuntu wakini omdala kakhulu laba bantu babonayo laba abantu abangangomhlangano wathi laba bantu bonke ubafundisa lento yobundindwa khona bezohlala naye lapha esigodini sosizi wathi esizukulwaneni sakhe sonke mangabe unegazi lakhe akafuni ukuthi uphumelele empilweni ayikho into enhle ayifunayo kunzima ke ngoba nakumina kuyenzeka lokho inhlanhla iza kancane ngisho ngibona ukuthi into sizolungoda igcina ingalunganga ngicela uNkulunkulu angikhumbula ngilandele yena lo ngoba akakazavela ukuthi ubani ebese ngikhuluma ngaleli khehla elanqaba ukuphuma esigodini sosizi ngo2022
ngomhla ka-6 September ngisesipholi la ekhaya ngo-12:30 kade kungithandazo langahlambuluki ngenzele endlini kufika izwi likababamkhulu uthi babamkhulu kimi mntanami uyalikhumbula yini ikhehla elanqaba uphuma esigodini ngo-2022 ngithi mina yebo baba ngiyalikhumbula uthi thina lelo khehla sililandile liyeza kuzongena kuwe wayesethi linda uzolizwa ukuthi uzongena kanjani egazini lakho ngase ngiyahlala ngangilele kodwa ngingalele ubuthongo kwase kufika into engazuthi umoya omkhulu ngazuthi uzocindezeleka uma ngabe ukucindezeleke ngathi khona nje into umoya omubi ezokuphithiza yase iza lento ngase ngikhala kakhulu ngabiza uShembe lahlehla labaleka okwesibili langena seligijima lathi gulukudu ngaphakathi laselilala ngalendlela engilele ngayo uma lilala leli khehla inhliziyo yami yashintsha ngaleso sikhathi ngazizwa nginenhliziyo encane kwakuthi noma kusetshenzwa nje ekitchen ngakizwa inhliziyo yami ebancane sengathi ngasebenza umsebenzi wamadoda kuthena ngomhla ka-14 kwafika inkosi yamakhosi uNyazi lezulu la ekhaya yahamba ephalesi yafika yakhomba isihlahla ukuthi asikhishwe esasizicunde esasisikile ngase ngihamba ngiyakhona ngafike ngalokhozi ngathatha imbazo nami ngagawula isihlahla esasigawulwa sahamba njengoba kwambiwa isihlahla saphuma mhla ka-16 masiphuma lesi sihlahla ntambama seliyafika leli khehla lithi yabona-ke umsebenzi okuwenza namhlanje kade kugawula isihlahla emini khona la ngasesakhona imbazo ngashaya kanye impande yavele yayiqhumela lithi leli khehla uyabona-ke namhlanje bewenza umsebenzi wami kade lingena uthi ubabamkhulu leli khehla into ebilenza ukuthi linqabe ukuphuma esigodini sosizi laliyinyanga enkulu lalaziwa kakhulu bekunzima ukuthi livume ukuthi uShembe uNkulunkulu ngoba nalo lalikhothanyelwa ngithe mangiqalaza endlini ukuthi lo moya awukwasi intangani labe ngilele nayo ngoba sasila esontweni esipholi ngale khali uNkulunkulu ngaqalaza useceleni kwami ngiyambona naye aqhaqhazela uthi babamkhulu umyeke lo naye ungenelwa abakubo ngase ngiqalaza abasendlini yathi wasithi babamkhulu hayi ngabaqalazi laba phela kulonela kubo lento ihamba ngegazi wathi futhi nawe ubungekwazi ukungena kuthi uhlambulukile inkinga uma bengahlambulukile kulula abantu abangasekho ukuthi bangene kuningi emva kalokho saphuma lesi sihlahla lasho leli khehla ngomhla ka-16 lathi yabona umsebenzi bewenza namhlanje mina lo msebenzi ngabenza iminyaka ewu-61 emhlabeni lasho lathi lona laliyinyanga enkulu kakhulu ngase ngilokhu ngithandaza ngilicelela enkosini ukuthi uNkulunkulu aligeze lase liyabuya liyavela lathi mina ungabe usangicelela ukuthi uShembe angigeze uShembe usengigezile kodwa into eshodayo ushoda ukuthi mina emhlabeni angikaze ngalunga into ekuthiwa ukulunga ngiyazi cela kuShembe wena ukuthi angifundise ukulunga emva kalokho labuya lathi umntanami kwase kuwo-December lathi uShembe uNkulunkulu laphinda futhi labuya okwesibili lathi uShembe uNkulunkulu ngoba usengigezile ngizophinda ngicele ukudlulela endabeni yokugcina eyake yafika nelinye ikhehla lakaKhanyile ake ngize ngixoxe yonke ngoba lalizokhuluma ngamakhosazane ney'ngane ey'fika la esontweni la engizothatha khona ngizothatha ngasekugcineni lithi leli khehla mina ngithunyiwe inkosi uNyazi lezulu lithi angize kuwe mina angikhulumi ney'ngane kodwa lithanda wena ngize ngizokhuluma nawe lase lithi khona imfihlo ongayazi kodwa ngeke ngize ngikutshele lase lithi leli khehla abantu abafika la ekhaya emphefumulo kufanele bakwazi ukuthi ngosuku ofika ngalo esangweni uthola ingilozi ongena nawo ngaphakathi usho inkosi uNyazi lezulu uthi le ngilozi iyahlala nawe la egcekeni kugadi wathi kodwa ngesonto iy'ngelozi zonke ziyahamba ibuyele emuva wathi uthe ubaba uNyazi lezulu usho ukuthi umuntu osuke efikile abohamba ngesonto ngoba ingilozi yakhe isuke sihambile wathi uma ngabe hleli akocela ukulala uma ngabe nenkinga engakwazi ukuhamba ngaleso sikhathi ngomsombuluko ekuseni ahamba ilanga lingakaphumi ngoba usuke sesengozini ukuthi ulisifama efika aqale ngayo ngiyacela inkosi busenikuzwile uNkulunkulu angithethelele uma ngayibeka ngendlela ayibeka ngayo Ngiyayibonga
ngithethe ngophamula zibethu. Bantwana bakhe basezulwini siyabonga somandla. Unyazi lwezulu. Umbelingane uyidalana zomphefumulo lelizwe. Amakhosi noNdlunkulu nezizwe zonke ney'nsana zalelizwe ekade kukhulunywa ngazo. Abantu abangazange balibona ilanga, abangazalwanga, bangabantu nabo bayafuna amalungelo. Uma sibacisha amalungelo bazocisha inhlalakahle. Ngiyanxusa kusomandla ingcwele ukuba afike umngane wami nokwami ukwazi ngokuqonda nokukhuluma angiphokaphi uNkulunkulu ngicela ukucaphuna kulo mqingo wakithi ehlalweni samashumi ayisithupha nambili 62 ngicela izwi Shembe lolizwi lami hlala ngokusha njalo ngenxa ukukhuluma ngisho kungekho la eparadisi abantu bafuna sikhulume njalo ngisho uma ngithi ngiyacasha omunye umuntu owakwenzela umhlolo nami ngumuntu munye uNkulunkulu unyazi mina ngumuntu yazi izinto ezenziwa abantu nami sengiyaqineka endlini yokusithela ngiyaqineka ngiyagijima impela ngesikhathi ngena nje insizwa ngaphambana nayo isho ngenkulu ikolo ithi ngaze ngalihlanza sonke manje awukutholela pho yini soyikhuluma nabo sizogcina sifaka igama kaShembe uthane ngikahle lithuba ikhanda le engazi ukuthi usize esithwele kunzima amen ngisho ukuthi ujoyibulula umuntu la eduze asazi ke abantu abahle basezulwini ngoba munye phela umuntu okwazi ukukhulula abantu nokwazi ukulalela udaba lomuntu abese elisombulula unyazi amen akekho umuntu izono zami ngekhetha inkosi aliphephe ngophambi unyazi lwezulu le mqingo obhalo uShembe lana azinakeki lo mqingo lo uShembe obhalile olensizwe lokuthiwa isihlabelelo samaNazaretha ile ncwadi eyathunyelwa ukuthi uMozakalane phezu kwesinayi intaba isinayi naphezu kwentaba yomhlwathi iyona le ncwadi unyazi lwezulu lethe emhlabeni
imihla kaMpumela. Uma kuthiwa abazali bethu abafana naleli khehle ekhuluma lenkosazana nelakithi nelakini ukuba lo mcimbi bawunaka ngaba lukho usizo sithwele njengoba sithwele kanje namhlanje. Ngoba molalela kahle yonke into ebhalwe uShembe la yayikhalima umuntu ukuthi akahlale kulungile. Yonke into ebhalwe la enkuluka. Umuntu uShembe noma usemsebenzini wezandla zakho mkhonze uJehova. Okazi ukuthi ngisho usebenza uyadliza ngokuthi Nkosi sengathi umsebenzi wenza amathuma noma aphumelela. Amen. Noma umsebenzi wezandla zakho mkhonze. Amen. Noma uthuma indodana yakho nendodakazi yakho uyithume ngegama likaJehova. Amen. Akuyibuze le ngikhuluma inkosazana uthi nawo uyigazi lalo khehle. Uma wefuna ukumthuma engenayo uNkulunkulu umntwana lomthuma ngegama likaJehova. Lizomthuma ngempilo eliphila lisahamba ngenyama. Noma uthuma indodana yakho nendodakazi yakho uyithuma ngegama likaJehova. Uyithuma indlela zikaNkulunkulu zokuphila. Masizazi indlela zikaNkulunkulu. Leli khehle ngilinganisa ngalo leli khehle ngoba bengihlanga ukuthola inkosazana eliqhawekazi. Amen. Ithole inkosazana eliqhawekazi. Engasho ukuthi mina ngiyimele indaba la ekhaya leMphefumulo ngoba la ekhaya leMphefumulo uhamba hlehla kuyophansi empandeni mina ngifuna into esheshayo. Abaningi abankosi abaningi hayi ngoba lo muzi bewuqalukela bathasuka ukuthi nje uzofika manje onke hlehla uyofuna izulwane awufunde lapho kumqingo wabana bakaIsrael iJobe 8:8 lapho manje bazofika batshela ukuthi hamba uyohlehla uyofuna izulwane into engakhuluma ehleni. Ushembe akayikhulume isikhathi esiningi lento ngomlomo wakhe njengoba ibathi inyama. Ziningi izinto akayikhuluma ngoba singafa uma sikhuluma ngokunyazi. Ngoba into engasikulani sekukhuluma uNkulunkulu asakhuluma manje. Awukwenzi ngani? Ingakho Ushembe ezinye izinto ezihoxisa amaPentecost akayikhulumi isikakhulu eziningi ekhuluma kodwa uyayikhuluma ngemlomo labantwana akhe bekhuluma. Nangemlomo wethu ohlomana lezo manjiya uyayikhuluma Ushembe ngoba usuke esephakathi kwemphefumulo ngoba imphefumulo usuke itshela ukuthi napha bukala nangena ehlazweni. Amen. Uma ke leli khehle ekhuluma ngalo leli ukhokokazi ekhuluma ngalo owayenza imkhuba ungamthumani ngoba indlela zikaNkulunkulu akazazanga. Masizazi indlela zikaNkulunkulu akazazanga ukuthi uthi angikwazi ukulunga angikaze kube nakulunga. Waba wakhuluma ngomunyaka wakhuluma ikhehla laka kwamfundiswa thina Osiyana likhuluma kwintombazana udadewethu intombelele. Ngathi mangiphuma ke lapha ngeke sekubizwa ukhumalo na ukhumalo lo isecurity oyisepa bevikela impahla zabantu ezayithola. Ngibonile kancane khona uthi ukhumalo Juma manje phuma na kubizwa ngifika kubizwa ubani wakhomba umuntu olele phansi wathi uyena lo khuluma uyazikhwele nangu dlulu ngiyekho uthi la bana wamathi mina ngosiyana njoba sila ekhaya leMphefumulo sikhuluma phezulu kwalomntwana namhlanje sihlala umwabo oyisiwo sathi angeze la ekhaya leMphefumulo ngoba lo uyintombazana khona izinto zihambe zimenza ukuthi angakwazi ukusukuma kurume noma azenze ngoba umuntu wesimame ubuya besemvelweni yakhe. Uthi silandelo uyisiyoni kodwa sikhuphula inhliziyo yakhe namhlanje ukuphethe ithina. Samenza ukuthi athande ukuza la ekhaya leMphefumulo. Ngoba sifuna ukuthi umtshele wesubhathisa khona. Uthi abona mbana sicela ushelele umbana lo ulanga phakathi umbana. Kwamtshela igama lakho uzophuma emeze ulanga phakathi eThempelini uzophuma emeze ngeke unosifana
uzamtshela lo mcimbi afuna ukwenza ufuna ukwenza ingane zakhe umhlonyana uthi angawenzi lo mcimbi afuna ukwenza ngoba lo mcimbi afuna ukwenza isikhumbuzo senkosi umqalo wendlela lenkulumo ikhuluma esekhulumile lokho ngicela ngakho uthi thina sinkosi yakho lo mntwana wentombazane usesibelekile enkulumo isindele la ekhaya impela ngase ngithi ngifolo ngathi usungena emadevini ba ngiyazi ufuna ukubuza ngathi ngifuna ukubuza wathi ufuna ukubuza ukuthi sinawo amalungelo bezwani ngani yebo sinawo amalungelo bezwani ngani ngoba umzukwana wethu oyise akenzanga kahle bonina lume lo mntwana uphethe bonina lume bathi wakhala lela qala wanguzi ushilo ngedaba ithi silapha esangweni nangasempomeka semkhaleni ngiyabona into lapha esangweni mama sempoma isola sezulwini ngiyabona into lapha esangweni ingane mayikhamba kuyabhuduzeka lapho omunye yami omunye avulela ibhuku athi ingane zalo udumazi ozala ukhohlekile ozala uzulazula isizukulwane uthi la siyabanga lapha esangweni uthi kodwa thina sabakubonayise ngalo mntwana lo mntwana uphethe bonina lo ungalaleli wathi kathula le mba yabona bakhuluma nginikezwe unyazi into lo ngikhulume nawe uthe unyazi uzophuma la abakhwele ngoba ngifuna ukuthula wena enkulumo ngaqala ngaseshawubana ngathi ngiyaxolisa wathi ngalelani mba thina saze siwenze ukulunga emhlabeni njengoba sangaze siwenze ukulunga emhlabeni ngisizalo yathi mayizala siyifundisa ukuxoka siyifundisa inhlamba siyifundisa yonke owesifazane siyifundise akhuluma amagama aziswane angcolile la emzini wami ayikho into eyifunda ngaphandle kokuxoka nokuhlanganisa nokubulala nokuqanganisa nokusola nokushwamula uthi lo mntwana ngoba thina nesikhohlane lesithakayo abakomalume wabo nenhlanga bebelungile bangalo macala angafani nawethu angekho nzima uthi kodwa ngoba nathi siyabanga phezu kwalo mntwana abakomalume wakhe bacele uNkulunkulu ukuthi sicela ukudedela bakawusiyana bangene iqala nomntwana ekhaya emphefumulo ngoba isihlupho masiza nombani kulo mntwana hawo ngakubona udala thina asinawo uNkulunkulu asinawuleki thina sinawo uNkulunkulu siyadloba abakwalo mntwana banawo umoya kaNkulunkulu ilawo maphutha lokuphana emndenini ngamacala abakwenza emndenini kodwa uNkulunkulu abenzanga abazange bazenze izono ezinesilo uthi kodwa sibashiye ngaphandle bavumele ukuthi lo mntwana ngafake thina qala abese kuyake akwele emndenini wakomalume wakhe ngoba vele uphethe komalume uthi ke lalela-ke manje usesivumelile uNkulunkulu singenile singaphakathi njengoba sesingenile ngaphakathi sicela ushelele lo mfana wethu ukuthi angaqhamazeli noma ngaphela inyakana silapha ekhaya emphefumulo angaqhamazeli thina ezomnika amandla ney'nkomo nokwakha umuzi wethu ozobe usuhlambulukile thina sazohlala ngokushembe njengoba ngikhuluma nawe sesithungelwa iy'ngubo zesikole siyoqalisa esikoleni phandle ebangeni phandle siyofundisa ukulunga ngithi ngihamba ushembe anazi lutho umlapha wasezulwini ushembe uthisha wasezulwini usazosihlanganisa baningi abantu abanye basey'koleni noma bayafundiswa izuba ngezulwane zifundisa ukulunga uthi kanti sazogqoka iy'unifomu yabona iy'unifomu elibona igqokiswa ingane igqokiswa thina sisawufundisa ukulunga ubasiwazi ukulunga lo mntwana lo ntombazane njengoba sesingenisile nimtshelele masisiqeda ukukhuluma ukuthi usengabuyela kolinalume bakhe abesengenisa umndeni wakomalume enze wakomalume nalo mfana amlekelele ngoba baphumi kolinalume thina sisazohlala ekhaya emphefumulo bangajahi ukuthi bakhale ukuthi bafuna uzosinanda ngoba sisazolungiswa ithile ezobapha amandla bese belungisa icala layise bese bekwazi ukuphuma kolinalume sokuyisikhathi sokunani sikhishwe ngikaphumela uthi aswazi ukulunga enzalweni yami
inkinga yini njani khona laba bantu abaphoqa igama elihle lokuthi abantu amabhinqa abantu bathiwa amabhinqa babebhinqela usimakade bakulwele ukwenza bafuna ukumla imvunulo bona balungele bendlela ebhinqile kwase kuthiwa amabhinqa bese bakhona abantu abathi thina lokwasuka ihlamba isikweletu samabhinqa cha lowo lokudlwembe lokunuku akona wesizwe amabhinqa yithina ngebishop lowo lusenza sikwelema asikwele imvulele nayo ngangibhinqile naba nababhinqile singamabhinqa sazibhinqela usimakade ukuthi bhinqani ambuze ezweni ngibeke kulo mayonkosi isibeshu osimamaphi iswaba singamabhinqa banqaba ukukhumula imvunulo base bethola imfana lebhiki sibike abantu benqaba ukukhumula imvunulo bagqoke lezi ngubo zethu wayesele ukuthi uthola bathumile awuthi amanqaba la kwase kamigama ethi amaqaba ayikho into amaqaba nje ezulwini ayikho usho lapho nazwezu banqaba ukukhumula imvunulo abanye bazibathi ngeke siyeke thina ukulalela izwi likaDlumane wathi uDlumane amadoda wezwa awakeke indlebe kuphumela igazi leli likayise nonina behlangana bedala yena libolile masezela umuntu fanele liphume akakeke wabona abantu besimame sesithi nabantu besimame sokuthi sihambe sibawuba kwena bahambe kakhulu hayi ngoba bewuba baqhamuza besebancane igazi elisendleleni uphume leli gazi kayise nonina edala ukuthi ingqondo umuntu ingasheshi ingakho abantu besimame ukuthi ingqondo yabo iyashesha ngoba baqhamuza beseyingane besebancane bathanduze uphume igazi uthi amadoda isilandala indoda utshela ka-20 loboy ayizwa umuntu wesimame utshela kwemanje isitume womuka esikoleni amadoda ebalekela i-maths ne-science abantu besimame ibona abajijula kumqondo nabo iqaqekile yini baqhambuza balela into esomntana bakhipha igazi leli usethi ushaka ninamadoda indlela ezenza yasinda anizwa abantu okekile babekekwayo ngomkhondo makwenzeka ivalekile njengaleyami eseyivalekile nangingakekha kodwa isivalekile makwenzeka ushaka ebona ukuthi indoda isivalekile wayenelwa yijozi akubona ufuna ukukhetha indlela abezela adliwikwa amadoda esebona uDlumane bhekadala abezela amadoda aphula ihlahla lezamagatsha inquma ifaka la endleleni enzela ukuthi indlela ingavaleki iy'ngodi lezi ayivule enzela ukuthi ma abone ngayo ushaka ukuthi awuqekile nalo ugodo lifakwe la kwasethiwa laba abantu abanqabile iningi labo abantu ababekeke indlela babelalela izwi bathi thina sibambe iqhaza elashiwa inkosi yethu uDlumane sibambe iqhaza bathiwa iziqhaza lezi kwaqhamuka igama leyiqhaza ngoba sibambe iqhaza silalela izwi elikhulunywa uDlumane ukuthi amadoda awaqeke ingakho sifake iy'ngodo sifuna kubonakala kwathiwa ziqhaza nathi-ke njengoba sekindlela sitetela ukuthi silizwe izwi kaShembe selifikile phezu kwethu izwi kaShembe lifika kabucayi abantu bakwi-modern time abantu abasezwa lutho ukuthi amanazareta awezwa lutho linzima-ke ukuthi lizwakale lapha elikhulunywa ekhaya imphefumulo kodwa ekugcineni kuyadinga ukuthi silalele ngoba impilo yethu seyilendeni ezandla zemphefumulo abazali bethu thina sisendendeni emphefumulo abazali bethu uthanda ungathanda umzini uthini umntwana ozozala uthi bonke abayigazi lami kusho isalukwazi bonke abayigazi lesalukwazi bayophenduka babonoliwe unani ekhaya unamlithi unamlithi bonke amakhehla ayehamba egogobela amankosikazi abafowabo endulo unani namhlanje anixabane ekhaya umbone ufuna nentombi yakho umbonise egogobela udabisela ngosidi
bafundiswe ngomqondo ukuthi balizwe indlela zabo asithengi indlela zomphefumulo mayonkosi ana ngokhetha indlela zomphefumulo uthethela amagwagwa anjengawami thengi indlela kuzo lithiwa mayonkosi hayi ukilelele lo musaba amen reko fire lapho ngiqondene ndaba lomntwana uthi umntwana ngikubuza into leli akhuluma ngayo ngayibona ngamehlo ngangayinaka lesi sikhathi akhuluma ngazo ngangilapha ngikhumbula kahle ukuthi ngangakha lawo amaphika lawo engiwabonayo amila ngezandla zami ngangilapha waqhamuka lenkosazana aqalanga lapho wafika unyazi ngonyaka odlule ngoNovemba 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 wafika unyazi wezulu Tata sabe lo, yobona ukuthi kwenziwa. Sabe lo wasema wathi uyazi bengithi ngavela into nje ukuthi ngishike umjimba. Hawuka ngikhuluma ngaka. Sathi Nkosi yamakhosi wena sakisa my own boss. Wayesethi asambele ngokuna phezulu. Manje awukwazi baba phambi kwaNkulunkulu. Libele ufola nemuvuta wena ngihona wena wazi ukushuka kuphi. Hey, manje ngihamba noNkulunkulu ngumasikwele bizimbi. uNkulunkulu masenze ngokukhalayo. Ngithi yakijima ngayo umlile lo. Ubuza ukuthi ubani ofundise kwakha amaphika. Ngithi Nkosi uhlele. Ungibale uphendula. Ngithi ate wena ngasazokudlala kubani ofundise amaphika. Ngithi unyazi. Balahle atasama. Nangenzi. Ngiyemaki mina kodwa ngakha ngisasengifikile ngiyema bazonke lapho ngakha sengifikile lapho londuule sikhule nawe wilo zama lo uNkulunkulu uzakhuluma ngathi namangasi wasenzenzekele ubona amaphini naliyamodi lebona ihamba ithi sengingafundisa umntwana omncane ayakijima umntwana omncane lo ubona koyibhande ukuthi ngayazi kwenziwala kodwa ushengwa ngifundisa ngimile ngiqolozela uma uthembela uNkulunkulu yakupho uthule amen uthi usembe masesifika uyakubeka zonke izinto ayikubeka uthi amakhulu ngizokubona amakhona uthi iphephelose ikhona nje uRando Philose ngithi babukona uthi asiyekonza useyabuka so iqeda yonke le mpela mayibongo amen ngaso njengoba ngisho nami kodwa ngisho ngedwa asikisiko Sehla masehla wayesejika 8 lesifana lesasihlahla lesisiphunza sisenasi sinkulu sinisibeka lesifana amen lesasiphunza bangithi bathi boza ngabuyakana manje angisenisuzisha ngithi ba uthangisikhipha ngesiphuzi ukuzothi kibele ngathi bathi skipha lesiphuzi bathi baba Nkosi yamakhosi nasasa ngabona ngokubeka insizwe wena uthi ushamba suku lezaphuzi ngoso wabhanga phamukela lenkosazana bakhamba bese sesibiwe inkinga kule mpande shona phansi insizwe seshaya hayi sasezuma ukuthi mina sizokukathuka lekanti boshwe ngentabo bese siyadotha siphume phansi savumela yenza lenkosazana yaba namankosazana kwathi ngicela ukusebenza ngathi okanye ngikulekelela phakathi baba uzongishaya ngakwawo kwenzebenza kwathi awuntela mshwele ngathi mina angikho ngeke isuthi bathi angicela ukushika isu ngathi kwenu umntwana mayimali lezo sebenza isuthi yona wasikasula angithethika wathi lanekwa senza sibona Alapho wena ngizathatha wena manje nkosazana awashela naye yazabeka kanti thethikala lomkhulukudu ohamba ekhohlalele ezimkhulu zokunyama namhlanje lithethika uthi lombalo uthi noma lesukhabele lezono zami zandile nezekanda lapho ucaba umshego ngaphala lento le adala angithi lesabele ngikubenzwe ngithi kuthiwa amadoda namabeka amayesezantu kwenhlabathi ayikandikhalele nehlabele wayethi ushebe hayi wayithatha ezulwini awushebe uNkulunkulu umbeni ngani wayelela ngisho sethuleni ukuthi awunawo bevungaba imvunga ingozela igcisi umculo
noma isimhlabelela ethubeni wabhala ushebona amakhosana amalekibeni kulokho phansi wabhala izono zamzandile kumele lezikhanda lapho ubani umuntu owazi ukuthi lezikhanda lapho izono zamele lezikhanda kubani ushebe wayibuka lapho abantu bebhathe ethubeni izono zabo zamele lezikhanda bebanga umsinga abakamajika abasimama abasela abakubi imvume yonke mayilaya abakhona mayilale ethubeni shebe elalela ngendlela sezulwini uzwa bonke bethu awunile izono zamzandile kazi ubani uzophelela inkani wagcina sekuyimvume nje kuhle weyinyosi mayishiyoza wathi pha uzotshela ingane zenu zihlabelele lokukhuluma uze kugcine ngene kona bese bebona ukuthi bayakhumbula emhlabeni ukhona umuntu othi mayeshele ejinetati mayefika ebuzi lokela kodwa kakhuluma ngabantu abasesibhedlela uthi hayi kukhuluma besakulafa angithi kokeni ungathanda ngempopelo nhlele kingetwadi zifika ingane zakho uthi awukahleka ukuthi yakhuluma uthi hey ma ayikhulumi indaba yakho la ungafa kodwa ukuthi hayi ma bayidabuka nkosami uthola manje nasethulelile la ekhale bekunokhulunywa ngabo washunyaze Nazareth athi badedelele abantu bakhuluma amajiya babeshumayela lokho babeshumayela lomkhulweni beshumayela kodwa akusi Nazareth kusuka ihlobo phelile walifunda incwadi ihlobo phelile kodwa liphezulu safika ukhuluma ngomthetho sokukhuluma 23 noma awukhulumi kodwa silisa kita ola ubaqona Nazareth kodwa abantu baqona awuphathi umuthi kodwa abantu baphathi umuthi bazoye kanjani uphathi umuthi sikhona isakwazi esithi umntwana azithula intanamo bamuntu uthi la ngezansi uthi la ngezansi lethulwa ngubani lo mthwalo sina lo mthwalo sina ushebe yena ingane yakhe khona ingenile kale phezulu ushongela nawe amen uzothula bona noma ngawusho ame kodwa uzothula bona amen uma futhi ungabavumeli wonisukoda sishilo sathi kokomdala lengane isidenga ngeke wazi ushiyeke kale phezulu buka noma iphambo kweparadise iphambo kaNkulunkulu khona amaqali ibungumlo ayifuna uvuma isivumo semali abasenawo phela manje ukuyivumela bavuma ngemlomo yethu ukuze sathi umemeza uhlabelela uvume isivumo esikhuluma ushebe la ngokushebe ukhuluma phakathi kwalo muzi bonke abantwana abasebekhuluma la sekhuluma unyazi ufuna kuvumela amacala abazalbethu sesigawini sekamacala sebavumela umbiko ukuthethelela zange kuze vuke izona amacala ungamthethelela nomuntu engavumi ungamthethelela fanele uzodala ngolile sibamba ngaqupha nokuvuke unyawo awungayisola ngicela umthethelela bese liyehla nakwena ulala umthethelela umsecelile sevumisola ayovula obane thubeni asijabule ngani uNkulunkulu mayebavuse ethuleni bahamba izono zabo nabantala ngoba akekho umuntu ongazi izono zabantala ukhona umuntu ongaya umajiya mawuyakuyena uzokuthetha umajiya ukhokhwa kulambile umhlaba inkomo nembuzi hlala ngani umuntu eboshiwe yakhe ehambe phakathi izikhanga zemizi yamadoda ebulala imizi yabantu ekhohlisa amakhosikazi akhe ewonisa empendweni lowo muntu akayangizwile lomndeni isiboshwa manje moya umajiya embona lo muntu isithunzi zakhe embona ethambile bese ugijima umhlabeni embuzi uhlabeni iyabhala lo mbuzi wonke umuntu ehleli uzophala siphi isibusiso engabumthethela ikala lomsholezele emndenini nanke liza seyonile amsholezela amakhosikazi athethelele ngoba oniswa uyena amakhosikazi wawaphephetha ngomuthi amakhosikazi abantu ashiya umendo wabo ona oniswa umajiya ngoba ewaphephethe ngomuthi anakhosikazi wabo ephile bangabona ukuthi lo muntu wazakuyakala kodwa kufanele bayabona mayisevuka bo aqoqe ngeke sebenza ibunda libahle ndawonye lapha mazebetshela ndawonye lapha betozomndeni ukuthi babe wolumbe bengaphethe kahle afuna bomoya ukuguquka bezitulusiba buka naludeni idiganyona umxoshile izwila uzisakalo zalanga zomondla mina abantu lusiba amaselesele namavovo babesoba beyisebenza bacele phansi lo muzi bakhangezile bakhangela lo ndibwa
bona babeluthe umuthi umajisi kodwa kodwa bona masebevuka bazovuka babe yidlozi elimbi bazenzele ingane omakoti ukuthi babe olupe kodwa bona abazange babone ngidabaphethe umuthi kodwa ngoba sebexoshiwe ngenini sebezokufa okulokazana bakhona endleleni ukuze lo mphefumulo uthi lethulo ubani lo mfalo sina ushebe naye ngani yakho le ushobona nawe lokulazi into enkulu mayibonkosi enkosi umngani wakho abadoda benkosi sukela abashumayela abakhokheli abavangela befundisi sibahloniphe ngoba babekwe uNkulunkulu mabebekwe umngani wabo kulungile sezobathisisa uNkulunkulu kodwa sibahloniphe ngoba abagcothiwe phambi kwethu sibahloniphe silalele ulimi lwabo ukuthi basitshela ngoshembe yini ngoba ngasasitsheli ngoshembe ungabalwisi ungabaphoqi phendula umhlane wakho ubheke uNkulunkulu wasekheni mayibonkosi ngikho ukuthi singabakhozi sibahloniphe akakhozi umuntu lolibala mhlawumbe kamagula akhuluma into ehamba ngemisipha yakho nangentambo yakho uzwe kahle ukuthi lo muntu ukhuluma engizwayo kodwa ungakhozi umuntu okhonzwayo unyazi ukhonzelela abazali bakho mayibonkosi ngishumkhokheli ungamkhozi ungamthekela nje ilento idanone namafenkefenke kodwa ungamkhozi ukhozi into ayikhiphe emlonyeni wakhe kashembe mayibonkosi omhlazane ejikela abakubo bethengana isinabe ngalutho lengane ibhizi lengane owontandakuba njengesitoko uthi asimane simphimbise uyabona umkhokheli ngamasabatha ngesonto umlelaphi ukhuluma ngeyiwasho kanti sebemlahleka bakubo azikho indaba zeyiwasho la eNazaretha uphilisa ushembe uphilisa ngezwi futhi noma silethi indeni yethu imphefumulo yabazaleti ayifuni kuthiwa yisifana lokhu kumhlophe kuthiwa umhlophe kodwa umhlophe nomyeni nomnyama nokunjani abafune mlabo uphilisa ngabo ngoba imphefumulo yadala ngezwi nawe udale ngezwi izwi lakho lasengene enyameni kanyongo yambatha umphefumulo wakho umphefumulo ulungileke ngekwenze lutho yantara ngoba ukanifika namhlanje kade ngomsakwehla wenyuka majika wakudumisa la uthatha wenza yonke into kuthiwa unikezwa ezuhlawunabo kanti ufaka amanzi ebhethre yini elishisa phela umphefumulo kodwa uyifunde leyo nto udinga umngani wakhe ozowuphilisa ngezwi yabona lelike usulethu wakhe liphilise ngezwi ngoba izwi theni lithe majiya asuke lesasihlahla lesasiphuzi yasukuma le ntokazi yawusela ukhipha lesasiphuzi waphila ikhokho wakhe mayibonkosi owe msolelani abantu bayemkhosheni usolelani majiya hawu abantu ekhala imphefumulo bayemkhosheni cha abantu emkhosheni nathi asithandi baye khona kodwa manje khona into esengivele ngayibuka ngoba nami ngangangena ngabuka ukuthi ushembe uyiqili ubenza abantu bathanda ukusebenza lapha empulini nawe ezinye indawo angisho bese ngijimeni yakho akuye ngoba umndeni wakho uvumele ngathi uNkulunkulu kanti wenza ngamasu lento ushembe unyazi lwezulu lana ile publicity konke iphishika la ziphumele emgwaqweni ziwela la kulo ngosha zihambe ngalo ngosha ubona idinga intandane role izizophelela la ehostela amazindawo ezinamathoyilethi babe benzela emabhaketeni amabhakede masegcwele bashambe sende angabela emosheni la mabaqhamuka ikhukhula ayehla wonke mawalethi imvula afika agcwale la
yabona uMosha lo sawenzela ithanele ukuthole indlela yonke ubona leginqika lena manje ushembe ngathi uyiqili labantu abasuke beclean up abasuke behlanza le ndawo ngoba inqamula phakathi komuzi omkhulu kaNkulunkulu ingakho manje fanele clean uthi mayefika esuka sisuka naye la uyahamba uthi awungitshengisa ngifuna ukubona igama lamakhosi ngathi la sesikhumase sila lithi abasebenzi phela lithi baba ngeke ngidlulele abantu bahambe ngizongena emotweni ba uthi hayi ngihamba ngenyama usedani kodwa ngiqinisile wagibela imoto wabesuka la yayila umuntu kacha wahamba ngawo ufama lapho kuleza sifundo washika wahamba ngenyama hayi sibona tsweni amen hayi sibona tsweni amen ephila baba engezi ngokomoya amen enza kwesithu sakhe senyama amen sahamba na sahamba wabuka yonke ozongena ngisho la ongena ngale emposheni cabanga ngale kule evumbi iphuma lapha ezana wangena waqhamela khona amajilo club wabuka khona sithi gobho lo majiyamithi ngidiyeke baba uthi la nqonqa khona abantu yonke impela abantu abalukula izizophelela la bathi baba bathi lo mphosha ukamle wose bathi nawo akuba beyilalela lena ngiyabona uyakwazi ngokwasezulwini kodwa indlela yakhuluma ngayo usuyayilalela nje lekhuluma amen uthi iwona lo mkhosha lo kamwa lapha okusomngcolisi ngathi babi ngakho baba bengicelile ukuthi singangeni la obekwande phaqo la luwa livuba lazakena wayesehleka uthi why ngathi baba osemakhosi bengishilo ukuthi lana ngithele itambo wayesehleka wathi usufuna manje nawasebenzisa manje khala manje wana lutho ngokucoba ngawo iplastiki ngishini nompombe nofana ngaphakathi bese nawahlanza ushunyazi amen aphelanga masonto mangani ekhulumeni wafika isuthi njengamanje ngishini gcwele lapho uvile lapha ekameni wamanzi upompa amanzi ayokike safuna onjini abazosunguzela awuthenga ubeka lathi ushwele izocela isibusiso nawo umshini upompa amanzi amen lapho maziphe inyanga uhlenda safuna onjini abazosiqondisa kahle ukuthi uzofaka kanjani umshini kade kushunyazi mayibonke Nkosi amen isakina mayisephuma ethi ubuka wona nethanele ujabona majema nimboza lo moya ngomboza nishika uze phume umoya lukhile lo mosha ushunyazi njengoba senokhe kahle kanjena nje lukhile umkhetho uhlanzekile amen ngikhuluma indaba ekhuluma umnikazi womuzi mayibonke Nkosi amen lapha lesabelelo kade sikhuluma ngazo sithi noma ngaze ethesa ngingedwa lezo zono zami wayithwese yedwa umkhulu ugogo nalabantu bekhuluma bakhuluma abazali babo nangathi esho futhi umntwana lokuthi abakakhanyela ngazi bezani kade xoxa amen baze thwesabele kodwa ey'nkundleni zomajini impela ngafuna ibuze umajini ngempela ngafuna umthakathi hayi ngifuna umthakathi mina ngifuna usale endaweni waze thwesa yena yedwa wathathi inqumo njengoba nawe uyithatha inqumo namhlanje angeke ngilekane phefumulo uze umuntu lo cha umuntu onyango hleze bakusendwa amen abantu basuke besebenza emzini onyango ngoba ekuhlale wona amen ezithotongana uma nje basuke besebenza sivulisa ngosifebe zisona ubekile wethu bazi noqonda amen omunye wethu unyazi noma ngaze thetha ngingedwa lezo zono zami namhla sengamdingi ongangethula abantu badlani abantu babasenga ngeke bafuna ukuba namajini lithi izwi labadala akudlozi ladlekana kungemuzi ngeke kusuka basendwa bazothuma mina ukuthi angaqoqe wenzele bazofuna basendwe lokusendwa wakwenza kwakubo amen mayibonke Nkosi amen njengoba noma ngaze thethane kodwa sengamdinga udinga uba udinga ingane yakhe amen ipi ingane yakhe ayidingayo ilethwa suleleni abathunywe onire
wena lo okufunwa bacela ushebe inkosi sicela usifunele ngale ethukiwe esayicela kuwe eyathula izosikhulula nayi inkosazana ifune yathola isibakhulule ngoba lokho kakhulumayo uza nezizukulwane ezakubo ezaboshwa ngobona kwakhe eyinzalo yakhe yaboshwa ngobona kwakhe. Amen. Phela bona abantu bakile ezulwini ngoba kuze ukuthi ebabale ngani iphuma kwibhulimo uthi wayiphuma uhlungu kuthiwa hamba naye uhlungu phumana ezulwini lomlimi ngoba nifundisanga uphume inkumbi zezizukulwane nezakhe uboni ezikhamba esendlelake zonke ziyaphuma njengoba kuqabula impilo lakhe neyiphunga ezenzile eqabula ngalo mathambo walezahlaka ngenkosazana eyayithunyiweyo sukelela abathunyiweyo wona abaningi wahola inkumbi lomntwana mayongozi nawe nami kunjalo phela inhlizana iphelele phambonazi ungakhozi umuntu uhlonipha umuntu ungakhozi uhloniphe phela onjalo ohloniphayo ohlonipha yena. Amen. Amen. Mncane aba uhlonipha indlela uNkulunkulu uhloniphele ngoba afuna ukuvuma makuthiwa uhlonishwa oyihloniphayo yabona nje labantu abahlubuka la bahamba bawele bawukhonza ithixo ngale nokufundisa babengabasekho kwakungabe befundisi baseNazaretha. Amen. Sebabe befundisa beyinkonzo manje abavangeli beyinkonzo abashumayeli beyinkonzo abakhokheli beyinkonzo ngoba bayeka izulu bayeka uNazaretha. uNazaretha phela inkonzo sezulwini ayikudwanga emhlabeni eyasezulwini. Njengoba uzokuthiwa yini uNazaretha bathi abafundile Nazareth is a person whose holy life is dedicated to God. Umuntu ompilo yakhe yonke enikele Thixo ephila elele hamba noma ngabuhlelile emaromeni kodwa mawugcina imiyalo leyo ushebada iyalo uNazaretha khona uyiRomani. Amen. Okazi ukuthi inkolo yasezulwini. Amen. KaIsrayeli ezwe ifungo uthiwa kwenza isifungo ukuthi uzothatha inyanga engaka emva kokuyeka ngoba babesaba ukuthi asidwe umthetho wasezulwini. Inkolo yasezulwini nomthetho. Amen. Ilekabanga sekhaleni umuntu uphela ngomthetho. Amen. Nasekhaleni umuntu uphela ngomthetho. Amen. Ukusuka ongena endlini encane futhi uhambise inyawo zakho. Umthetho wakho womuntu ophila womuntu hambisa inyawo phela uzongena etoilet. Ngoba ungahambisi ushiyela khona lokho. Abantu umuntu uphela ngomthetho wayena umthetho. Yimuphi lo mthetho ophula seNazaretha? Mawuzakwazi ukuphila. Mawufuna ukusuza uphaka uthatha isandla sakho ufaka umoya emlonyeni. Mawungafakwa emlonyeni akuyi lapho eswini uzusuthe. Ushuthi umthetho ukuthi angene emlonyeni uzusuthe uphila ngomthetho. Muphi lo mthetho ke etwa muphi yasinda ekhala imphefumulo nasezulwini nasekuhleni. Yonke into nomthetho uNkulunkulu kodwa nomthetho. Okhokholeta bafuna ukulandela umthetho. Abazazama indlela zamkhulula. Wathi ushebe nazi izandla zakho njena awusebenzi ngazo bonke abavela phabola abazange basebenza umsebenzi wasezulwini balahlwa. Lo muntu obenzela inkomo nembuzi umenzela ukuthi ulahliwe uzokusiza ngani? Uzokusiza ngani? Usho amnikele ulahliwe. Yini efanele senze ukuthi simshwelezele abuyiswe kulahlweni mayonkosi. Amen. Uzobuyisa kanjani wena ophilayo suka umkhuthane ngoba vele usegazini lakho ugeleze emthanjeni yakho ebuchosheni bekhanda lakho emkhatsheni amathambo akho. Yini abantu bakhuthana ukwazi ukubona nje ukuthi awubone isangoma la awubona manje akuthanda kancane amakhathakhathi ungene isangoma ubonakala kanjani isalukwazi safele point sinikela ngomzimba emhlabeni ubonakala kanjani? Ophela sesifile sasinikela ngomzimba sobonakala kanjani? Ubonakala kanjani umlomo wazo waphuma egcekeni eyosebenza njalo nje wafuka aqoma ukishini wayesebulala ingane ngolesaba ukuthi uzobuyela kanjani kowakho umuzi ney'ngane ezamalongwe wayeseyibulala wayifaka amadrink wayifaka emapayipini emadolobheni wabuye selengiy'ndwele zamandiya
umesise esemshikile wamkhipha isoyi wamkhipha inhloko wayesemfaka inwele zamandini wabuka sephawu usewumesisi uthole icala ukuthi wakomkhishini wabulala ingane washintsha indabuko yakhe useyindiya wangena ukufa emakhaya wafika lo babekazi wafika lo mulwazana wabesebenza eThekwini namhlanje indaba ngiyebeza abantu beqhosha beta ngikhuluma indaba yomuntu ongazange aze akhulele emakhaya nami ngikhulele emakhaya kodwa ngiqhoshe nalo ngoba konakele nje emakhaya manje konakele awungitenda ubone endini wakini manhlangene obathola befake zona lezinto zamandini umbeleza begwini abazenzi ngeke futhi aza ngeke umuzi ushebe khuluma le nhlaba ngeke ngobunkulunkulu uyazi ukuthi abantwana bezalendo abazenzi amen uyazi lokuthatha kabelashwayo Opelga, kaza mateta lobitala, watetele mnini, opele mnini, usemko bazi manje fe. Yo phela insina lokukhala ngani ngene. Ngobuyelo hleli kuwe. Uthi mntana mhlaza wabe, wathethwa lelitala mzulute ngoza. Uthi lelikhetha, la ngene selikhulutela, la ndoba likhulutela libone kakhulu lento yenze. Ba, ungena umuntu bangena umuntu ambona ngamehla namehlo kubona umoya. Kodwa ubona ngokwenze ngezelo nakungena umuntu nomuntu hayi ngoba sinamehlo kubona ubuka izinto ezenzakalayo umuntu akazaguphuzela qona lithi oliso bekhuluma umuntu umuntu kozazana wakhulumela walala ngoleleke waseguquthi umuntu waguquka inhliziyo waqasuka indoda ecasuka umuntu esimamhlezi jabula engakuthwa umuntu esimamela othomilo udaliwe ngokuhlezi nomusa abantwana abangenamusa abakwethu bengena mbukeni abantwana abangenamusa azathemina ngefika endodeni ngizoyingemuza banibusha amakehla ahambe exabene bangiyikomo awuzena namathele egazini labo mbukeni usho manje uzongiqemuza ngempela futhi ushwangimuzini wabona ekhaya ubaba lapha ekhaya ingane zayigidela kusofa wakhe zeyithamele wona usofa kodwa zisaba kaloku amama ngishayedeko zawusaba hayi noma ngaziwa ndikhona imizindana usofa mama uthindwa kusho nombani nababa leyini wathanda usofa gogo ukuchaya kodwa lo wakhe lesaba akasho lutho ugogo uhlela amakehla endleni izalukwazi phela igoningane amdala wakho ke kale mpekulo xoxingane sophinde enzile ithumile ukuthi vele into engabonwa ngamehlo ayichumi futhi ayituseli ingakho sajabula nathi ingachumi ngatuseli ngoba into enedumela iqinisile uNkulunkulu funeka kona nje shwaqe nje kanje uphiwe labantu abathunyiweyo abafana nami nawe namhlanje uthunyiwe wangempela phethi wemndenini ngokuzolala indaba yabo kunywa ngabo basenabo umkhulumi ngizini kodwa imizi lesathi ugogo noma ubaba hayi ithufu zedlela ngathi wankula kuwa ngeke zisho gogo ukusho manje ushaya wena uthusala ayibhaqani ngalokho umkhulumethele ukushaya awulo bazimhlebe imali ngempela uhleza kwazi lokho ubabele thumini angqono ukhuluma into ekona ushebe umuze ikhulume paradise ngoba mase khuluma ushebe sofa ngoba bazothethelini uNkulunkulu ungcono ukukhuluma thina sibhibhishe kodwa ebhendela noma manje kodwa thumini mowathi into zoyibona lekhuluma zoyifike thumini akalo phela maphamele ezidahalo ucela
babele ngoba yonke lemkhulu ekhulu ngakenzeke ethubeni ngoba bahlile ethubeni ithuna libhekele umuntu oqalile yabona ngifuna ngizama inkosazana umzekeliso ngayo ukuba inkosazana zanithethe iqala kwisikhathi ukuthi iwe bezofika ikhetha mina ngoba iyona lijambe namhlala awuthathele umthwalo ukuzele emva uyasinda nami lapho usinda nami ulethelwe nokuyangisinda awukuzele emva emphumule kancane nami uyovuka naye emva kweminyaka beyidlozi aphakele kumuntu nalento ibo uthungethungu yabona kunesangoma sendoda esifaka amabhayi akulinto amabhayi afaka abesifazane uhlelisa lwazi mayefayela etikiliti evuka ngamabhayi kwakusela wena muvalento avuke athumale bahlale intombazane intombazane ibonifaka umqele kuba isangoma somqele bese sihamba mangaka sithi hayi isangoma sikashembe ngoba yiNazaretha woza ndoda amagobo uzowathi isishembe uqoniselana uNkulunkulu ubona amagobo ngathi isishembe ayikho le ndaba yini onigobo ududukile ngalutho empty vele bawudla amagobo uzogcina phela utshela kuthula umndiki nomndawo umzulu utshela umntwana lekhuluma la lo wakanye uthi bandinda ngale kwethu masabe inqwaba ithuthi zabo zibona umajela phela bahlolela abona abantu umuntu ondilapho wambe izandla abesethe uhlelo umndiki ika isura story umndiki ibizo kodwa uswela umndiki kahle kahle umndiki uswela egameni lokuthi uyandinda usiphatha wafela ekwena kawakhanga umuzi waqoza umndiki uyandinda umuntu mangenile ezulwini lomndeni uzohlenyuka owesifazane umendo wawo isemzini la ingane khona mayangazange akane akanayo indawo bese bethi uhlelo umndeni nomndalo babelungile kusomandla labo qala baphambi kwendleleni lokuhlala isizwe sithi ngaphambuka endleleni basemandulo lokho kungazwethu basemandulo lo baba nabafowethu nomkhulu wethu nabafowethu basemandulo neyintana zasemandulo azange sibe naqala umuntu azange abone ilanga kanasona kodwa sebezaba nezono ngoba sebebayabulala ushebe yabulala ingane engazange ibone ilanga uminganaliyo usilethweni esizokhuluma namanje isizokhuluma lezi vele sifakayo ngokusoka bethu kwamanyala sabe sathi abantwana ngomuhambo ulahle yonke imbewu oyisho omkhulu hambe uyalahla noma ikuphi iyakhula le mbewu ikhulela emagobosini azakhume iyakhula phela ikhume abesevele umuntu uvele njani impilo izolunga yini wonke umuntu wayemachiyazi izekhale empemini hawu siyabonga athi abantu bafuna ukukhuluma naye baxole Nazaretha mina nhloni anginawo nje angifuna ukuthi ngabonga nje uNkulunkulu wangiphikiza ukuthi lento sithethe sinaka ukuthi ayikho lento ukuhlola umuntu owazi ukuhlola ikhadi unyazi okuhlola abazali bakho ukuthi benzani hayi majiya hayi izekhale empemini yini into zami ziyaphela nento njalo wazama lezinto manje hayi izinto zami kodwa ilunga ziyaphela zolunga kanjani into zakho ingane zivumula ngapha eceleni zithi wena usune ingane uzenzela amabhedi kodwa thina ezavela qala azange sizisaba sibona ngilanga amalungelo asinawo lezo ngane ikhulile zingaphezulu kwabakhokheli zogogo zokhokhokazi zamaqeki zomkhulu engasendulo yabona abantu basebekhulile bokuba abantu
umuntu mayithatha ngalendaba sekunzima ukuyeka ngoba isikhathi isikhwele njani umntana yakho isistrong ngasezwa lutho uzawungena ithuli nenganeke mase zikhulile zenza uyazana umhlangano emkhathini zokuqhubha phansi izwi angeke mhlawumbe zikhiphe izwi lokuthi ababusi abenza amagumbi ukuthi umuntu mangayifuni ingane akayibulala sonke zonke ibhekele samagumbi njalo awukanti yohulumeni akambele izingane lapho kale phefumulo ushembe uzosethisa amacala njalo ukuthi amacala njalo awadilize labantu bokuqala abaphambili endleleni mayibongozi ukhona umntwana kade khuluma ukuthi ikhehla nakubo uthi nani ukhulele khuluma ngokungena komuntu nesilayele lento isigabhile emakhaya baningi zaleke into endala wangena ngomnonyowa nokukhokhomela umpwako phela ngokwenkolo yesintu sobungcwele bezwe lakithi umuntu mayezongena umkampwako akangeneli ukuqala ukhonjwa umndeni ngobundeni umndeni wakho uyazana inomzane nje nasekhaya baziwa abantu ukuthi lo unekhono elihle la unekhono elihle la unekhono bagcotshwa emndenini umnomzane wengqapheni nezakwazi ingqapheni zizobalwe lihliziyo ethambile hayi lona ulungele endaweni yokuthi lo ulungele endaweni yokuthi lo ulungele endaweni yokuthi kuyabhekwa emndenini ukuthi nangu umbani lesandla esilungile ungakwazi ukududuza lo mlomo wazo seyandelwe umyeni wakhe wawungayithatheli wena hlalwe phansi sehlambile umakoti wenziwa yonke into wawena amazibuko okuzilela umyeni wakhe aqede bese kuya hlala phansi andala bese kuthiwana amadodana uqala uyithethele abese eyikhombele khona okoma ohlambile yathi cha ohlambile uphuma emndenini eyadani cela ubone umndeni uhlambile lo hayi bese umndeni ukhomba ukuthi cha nami mayekhomba uyaboza kwazani kwena lidani namntu wasemazi abantu abadala ukuhlukana khona umuntu onenhliziyo incane angekulunga mntana ungabheki lapho ungabheka lekani ngoba bayaziwa badala ngokuhlukana abantu bese kwenziwa isiko lokuthi angene endlini kampwabo yonke into yenziwa ngomphefumulo mayiseqedile ukukhulisa iy'ngane zampwabo abese ephuma ngesiko futhi ngomphefumulo mayibongozi abese thina mfowethu sebekhulile amadodana asezokwazi ukugada umngaba esho iy'ngane zami mhlawumbe mfowazane iy'ngane eziwu-9 kweyodwa esho umpwabo lezi ngane zonke eziwu-9 ezampwabo lowo mphefumulo useyaphuma makhona namadodakazi ezakhe usephuma ngesiko akusho phela useyahamba useyohlala eGoltapa uzobuyela endlini yakhe nakhona futhi bengahlali phela ubeza ngoba ezokwenza umsebenzi kampwabo bese kuganeka abantu kwanda umuzi kube khona imputhumalo egcekeni umlobokazi angabone iyixhwa abesenza isiko inkolo engalolema yonkosi abesontweni abeseqele kusho ushembe unyazi lwezulu isandla sezulwini awuna mase nithi kwashushushe nasemthula manje ushila asitoli phela thina sibule ayithi le ndaba la sikhuluma nemvelo ngesiko lemvelo umuntu phela ngesiko lemvelo hayi khandiwe hayi uceba okhandiwe sihamba sivela kazimane ngoba sihleli phezulu kwengcebo namafa ugogo lethu okwakulawa iy'ngane uthola umbungu amashile kwenziwe imikhumiso yey'nkomo zanje iy'nkomo ney'mbuzi eceleni sikhule ngazo sifunde ngazo ufunda ngento engahlambulukile ingakho egcineni ukuthi uba nesine nesihluphayo hayi iyambo nono ingabi na ukhokho wezizwana zesihlanu kuthiwa khona ukhokho wezizwana zesishiyagalombili 8 ukhokho isizukulwane uma kukhuluma phela ngezizukulwane akushiyi ukuthi ubaba izizukulwane umkhulu izizukulwane cha mina nobaba nomkhulu nokhokho izizukulwane zokuqala kumina ukhokho noyise nomkhulu nokhokho izizukulwane zesibili-ke lezo kumina uma lethu izizukulwane za-8
awucabangisise kahle ukuthi umuntu okude kangakanani nawe. Umuntu okude uzwethwa lokho loboshwe 700 years. Amakhulu esikhombisa. Omunye ngiyacabanga ukuthi ihaba hayi lona bakhona abantu abaphila o90 years. Awesithi ubaba wakho uphila 90 years, nomkhulu wakho waphila 90 years, nogogo wakho waphila 90 years, uyise wakho waphila 90 years. Shoot 400 years. Oboshwe mbakali lokhetha elugogo wakho kwakho. Oboshwe losana. Usuphele 400 years wena uphila. Indlela 700 years. Alonyawe. Kodwa izinto zona abantu abadala ethubeni. Yabo 700 years ulana nenkulunkulu. Usho ukuthi phakathi kwethu bakhona abantu abamndeni yabo esekuphele 1000 years ago wabo. Kanisa bakhona abantu abahlanganisa 100 years. Nomuntu futhi abantu basendulo abahlanganisa 100 years. Ingakho ukuthi na awucabanga uyisho wafa 100 years. Noyise wakhe wafa 100 years. Noyise wakhe wafa abantu uzofela nokhokho ka8. Lokhokho shaka lombile khona. Lo 700 ko. Wakuthi lama seqediwe. Eseqediwe umsebenzi wabo abesephuma ngesiko. Bese thatha etheni mangabe khona amantombazane aseyagana nkosazana azalo yena ngenyanga kodwa ezalwe umfowabo mayisekana ukhishwa leyo nkomo yamadolo ukuthi wenze umsebenzi kamfowabo inikezwe yena kodwa inkomo ezalo umfowabo omphefumulo ngoba wayezogada umuzi kamfowabo mayibongozi umkhopolo bayathatha abantu bakwelekele ingakho namhlanje impilo ipatalele ngephezu kwethu ngoba sidliwe ukhokho uzwithwa uthi ukhokho wangena ngesinqele emzini endlini kaMfwabo waphilwa wayiphanga lezingane wasebenza lezingane zisempini zikhupha amanzi mayithi lo uthi wawubizwa bawe ngishayithunena lokho bangeni ngokuya kuzo kuthiwa wena ungene ngesinqele wena endlini kaMfwabo waphilwa khona ingane zakhe lezingane ayikhuluma phezu kwazo alikhuluma phezu kwazo lezingane bakona uthi kushela lenzalo umzimba kaNkosisi usekele njalo manje futhi umshwa lenzalo umzimba kaNkosisi asikusekile iningi ngalo macala njalo ushele wakhuphula ukuthi uzogezwa izolo enjalo mayongozi uma sikumthethelelo qala uthi unazi phezulu uma sikumthethelelo qala asikwele sikwempela ingakho walethi imbuzi emhlabeni bantwana baseAfrika ngoba imbuzi eyokuthetha amacala ingathi ngene emsamo. Amen. Inkomo ngene emsamo, inkomo egcina isiko. Amen. Imbuzi yokuthetha amacala. Amen. Ile yentethelelo, thethela amacala ushakazelana kumthani lo. Iphenduke futhi imbuzi ibe insipho yokugeza. Onondilo bahamba befele point. Ikhe lafele kweni ngezwe ukuthi kwele emntwini kwele emndenini imbuzi yami emsamo ukuthi yokhuluma emsamo inkomo uyathethelezwe esifayini ngoba yokugcina isiko mayibongozi ekhaya lephephusha kuzosikhulisa isibili ukuze sazi inkolo yasezulwini thina sibona amakhono abazali bethu laba bakhishwe abaqanda umthamo bakhishwa bona esodini sosisi bathi siyakholwa thina uzuluthe umntwana manje uzuluthe uthi wena ngoba kwathi ushenge uNkulunkulu. Amen. Ngale phela ukholwa kana umuntu ushenge uNkulunkulu. Amen. Manje mina engikholwa ngedwa ngokwami ngaze athi ushenge uNkulunkulu ngaphandle ukholwa awufunde bona yini John 8:8 awufunde Wakho abantu bona ukhokho amazanga abantu ko funda kwayo sibani Incwadi kaJobe 8:8 awuthanda bakisa ake umuze ezukulwaneni zakuqala ushebelana wena iBhayibheli lona lasekhaya ayilo uzibekise qala Ay,
Amazing to wait. Mano, baba. Siyabonga usikusisi. Khumbula isizukulwane. Khumbula isizukulwane. Ngabe khabela umshwalense ungani uJohn Nazareth nezizukulwane. Akasho kulesizukulwane nezizukulwane. Ake ubuze esizukulwaneni saphambili. Ushaka la ikhale mphefumulo sikamaqala. Asikuzukhuma ngobaba nomkhulu nogogo noyise kagogo nogogo. Abanye ingane zayizona siyakukwesini. Abesikhumbula izizukulwane. Uqinise ufuna abafazi ba. Amen. Sheshisa ba. Karapa. Ufuna isizukulwane. Khumbula izizukulwane. Ake ubuze esizukulwaneni saphambili. Ushaka isizukulwane ongasikhumbule kodwa sihlule. Uyobuza isizukulwane saphambili. Uqinise ufunisise boyise. Uthina kuso, udlule futhi ofuna boyise baso. Ngoba thina singabayizolo. Lokho esimfungayo esikhaleni komshema. Lokho esimfungayo esikhaleni komshema nazo esimile lapha ngoNkulunkulu bathi wonke lokho emsebenzini kwami hey ukhokho beke unali bakho. Ungathi simali sakona ngokhokho usomana ngitelo kusemkhokho. Nami sekela ngakho ngokhokho usengumkhulu wamanje. Amen. Sekela ngakho masuka la ngokhokho. Uma ke mina ke ngifa kade ngibulala imizi yabantu ngolisa amakhosikazi abantu uma ingane zami sezenze isihlalo leso sihlalo sobe sesibusekile madoda sobe sibusekile makoke hayi phela ngithula phela labo basebhokeni bazothula kanti batshelana ngoba thina singabayizolo kancane ngizabuza ababukeli uma ukhokho lapha ekhaya wahamba emosha imizi yabantu uphele Genesis izizukulwane bese zibenzela isihlangu leso sihlangu sibusekile bakubeka ngoba lekho njengeni wonile kushuthi sizele iphathi lenkomo esihlaba iphathi ngoba lo muntu efanele senze umshwelezele simkhiphe eqalile usifo wambusayo izinkuba bese simshwelezele emndenini abuye emndenini mayibeke emndenini useyothi mayenzele into uhakanise wonke umuntu bathawu siyabonga ndodana ngawe sesikhunduliwe sesizolithele manje bathi mina lamanda wena ekuthina wena angiboni manje ngawe ethule khumbula izulwane ophule izulwane zaphambili ufunisise boyise babo ngoba thina sabayizolo nje abazulu okhokho bethu lokufa ogcwelekeni udalwa yini abazulu baphethe ukona ukukhula lapha ekhaya baze bathi hayi lapha ekhaya ukona nomnyama ngoba bazi udalwa thina sabayizolo nje ngoba thina singabayizolo nje ngasazi lutho abazi lutho labantu ngoba izinsuku zethu emhlabeni ziyisithunzi basemhlabeni nezinsuku zabo ziyithunzi emhlabeni abayanga ndaba bafuna ukuthola ngenhlabathi sahamba sayekhaya bayidudula ngekhaya balokhu belunguza umlomo wethu ungazazi ezingane ukuthi khona abangivimile ngaphambili lapho ekhoneni lethuna lomgudu wethu kanti akuyanga ndawo ufika kunabantu abayibhunda bembondelela abanye ndawo bethuna lani umuntu uhamba ngomgudu wethuna lani ungahambi wethuna kumuntu ithuna lani bakhona abavundlile okhokho basendolehlelelwa awuzubeka awuzubathi noma abamfundisi noma abushumayeli bekamagula kodwa abantu bangini awukwazi ubeka uma-ke bathi bona seyithunzi emhlabeni bayithunzi kanjani bayabonakala ubabonile babonakala kanjani babonile kanjani nansi inkosazane ifakazela ithi ngimbonile uthe khulu walaliso wami wangena kumina ithunzi lakhe lingene kuye ithunzi lakhe lingene kuye lambatha umntwana ilandisayo noma nje behamba namathunzi amnyama imaphi amathunzi amnyama yabona manje singubhantu ihlala into esikhubezele ithunzi lehlala so sishiya la ihlala siphume lapha akho hlala ezobesaba na yiphi lithunzi waba na yiphi ezokhamba ukubuka unyakaza kodwa unyakaza nali ithunzi lami lenyaka ulushembele izozi lakini mfana nesithunzi sakho ngeke usifakelele sikwambethe kubeka bona uthushenze babuza boyise babo sendulo bona bayokutshela yini ukukhula qhamaphi bona bayokutshela
bakhiphe amazwi ezinhlizweni zabo na ushembe uma-ke ubayela uNkulunkulu bayobhonga nangobhongile ukhokho lomntwana wakhuluma iqiniso abawutshela yini inhliziyo ukuthi konke okwenzakala mina funda ba amaceba ayahluma usabuza ushembe ukuthi ngaphatha ukukhona amaceba ayahluma kungekho exhaphozini na wena ungakwazi ukubamba lenkolo iy'mpande zakho zingekho exhaphozini na inceba ikamila lapho engekho amanzi na inceba ingamila lokukholwa ngakubamba iqiniso uyojayisa nesupashembe okukonke ingaphethi nengamsisodwa mshembe uyayela umuntu ophethe ikhwama ney'lwane ngiyabonga Yesuthi amen Amen. bantwana bakhe basezulwini uNkulunkulu ezimulile emini so bese sazi ukuthi amacala akushembe awambululayo ukuthi sikwazi thina abazali uma manje ekhona singaphendula kanjani singamthuma kanjani ushembe asusele amacala asidilizele zona namacala so chaze emini lokho mayonkosi kulalele zokuchazela nalabo abafuna ukwazi ukuthi isabe esandelayo njengoba sibalethe iy'mbuzi isiphi bazochazela emini mayonkosi siyabonga kusomana seluma la uNkulunkulu abusise zakhe amen cela ukubuyisela umsebenzi kaNkulunkulu ngesihlabelelo sesine cela bashumayela ovunyelwa umoya ongakhuthuzeli njengamasola lesihlabelelo bese umshumayeli unzuza sicela isifundiso soNkulunkulu inkosi futhi ukubabangela amen isihlabelelo sesine Yes,